نتيارا إمام محراب خيسادم إمام منبر الرادم برسيسا جولته نفول درد أبته برسيسو دم دبي جبا بيت دبي جبا نمومات لفين كم نملي بيان الرأولي نيونجرو بيت انجرو بيان الرأولي نما بكا برسيسا سنوچو فتي حاجة بكا جولة سن نما بو نما محراب خنا بكا بوتي حاجة الرسن نفيس نما بكا سنچو فيس حواسني قاف لبون جرو واني اني رد لبوك أبو نما يسرى بكبو أبان ilmoo isarraa bakka buutu irratti dalaguu qaba. Ummanni akka ummatatti Muusaa corree awwaale corree khalee awwaale wama Muusaa corree jaarsi suni rabbi rahmata isaa haa godhu hamtuu inni qabullee rabbi isaa haa dhiisu hulaa takka tana anilleen cufuu hin dandeenye tasheekkotiin takkalleen cufuu hin dandeenye hulaa san nurraa cufe jaarsu amma irraa du'e hulaa san inni jaarsummaa qaban jarri sun dogoggorri jira imaama biras ni jira ma'amuuma biras ni jira abbaa fedhe biras ni jira zaahira wanni nu mul'atu jaarsi sun haqan sodaatu ni dubbata nama hogganam tokko bu'e bakka isaa buufnu dhabuun jaarsarraa bakka bu'u sheekarraa bakka bu'u barsiisarraa bakka bu'u dargaggeessarraa bakka bu'u guyyaa dhabe ummanni tokko dhume beeku ummanni akkatti dhumaa beeku ajalaanii mi kadhumu namni ajalli humaan qabu waan beekamaadha ummata jiruun dhumuutu jira ummata jiruun dhume jechuun nama sarraa kute bakka buusuu hin dandeenye jechuudha kuni rakkoo maali irra dalaguu dhabne oduma imaamni fayyaa qabu oduma shiyaasaboot jiru joolleen isa duuban tarree galtee dhaabbattu jiraatu qaba warri bakka tana cufu oduma ustaazu Jawhar as keessa jiru joolleen isa duuban bakka san cuftu salfi jiraachuu qaba kanaa beek gandi kun booda yoo kanan taane deemee irraa xiqqoon wanni afooshan itti haajamtu maal du'aayii taaziyaat dhaba namni beek nama sii godhu dhabda aamiin jettee nama dhabdaa beek namuma aazama Allahu ajrakum du'uu dhabdaa beek kanaafuu duunee hafnee waan jaa miskiina mazii galaa duunee hafnee dhibeeyta manguddoo beek duunee hafnee ja'a warri intalti takka kaatee nama tokko jalaa duutu kanamoo kanaami warri maal ja'a duunee hafnee ja'a akkasii beeku duunee hafne jennaarra nutis duunee hafne namni ustaazummaan bakka ustaazu yoo harbu sheekhummaan bakka ustaazu imaamummaan bakka ustaazu yoo harbu duunee hafne nama san odoo taaziyaan addan kaane nama san bakka kaaya gandii akkanaa beeku duunee hafneen akkanuma sharaa dhaabnee dachii rabbii walii qaaceessinee dachii banaa dhiifnee adda galuu dhaame إلا نمني مسجد خنا دالو نمني بكانو بوي بودا كرتي هجري بودا بكانو تتي يوتنا تاي دعوا كرو جولو متي كوتنا تملا فالو كو جيرو تنا ري يو تندا بمتيو اي نيوتو كرتي ربي نكنا جي رسوله كنا جي ابو ربي صدادا اكنا تاجي اي نويم اي نيوتو يم نمني منجرو امتا خينيا وانتنا akka gaariitti qaamaa fi qalbiidhaan gurra qalbii qaawun hol dhageeffannee odoonii fi gartee gurra kanaan fuunee gurra kaaniin gannaquu hin taane gurra qalbii qaawun dhageeffannee itti dalaguun keenya dirqama ta'a. Yookaan bar abbaan kiyya islaama ture an islaamaan ture jechuudhaaf deema dhaloota lamaa fi sadiin booda. Ummata keenya namni ilmaan kufe abadan hin ka'uu jettee Oromoo manguddoo makamaayisa Oromoodha. Ilmaan kufuudha jechuun ilmi kee bakka sii bu'uu dhabuu jechuudha. Yoo diinagdee qabaate diinagdee keessa sii jabeessee ilmaan kana waliin sii qabee ilmaan kana diinirra sii guddisee waan adda addaa irratti yoo sii barbaadu.
جذبا جرات والجيس فقره وي ilmaan ka'uu jechuun Fuuleen bakka waa dhiini bu'e Allaattu maa beeka. waa sii barsiisee diin sii Jazbaan barsiisee bakka waa dhiiga bu'ee hundoota beeku. godhee Allaattu akka waan gaafa kana abbaan jiru hima. daranitti gartee olis seeqatee ati amma garee asii galtee allaattii eenyu himeef eenyu maal qabdi allaattiin tun jazbaa tokko mana kana keessa jira sheeytichi darasichi kiyya kun umar jennaani da'awaa wayii godhe ganda kanaaf maal jee jazbaan daraba taa'u sun rabbal izzaa waan jee dhageessee jee miskiina jaynummaa namni waan beeyne kon qabu gisee garii rabbal izzaa waan jee dhageessee jee asuma toolee maal jee darasichi kiyya kun nama tasgabbaawaa tokko ta'u saahibni kiyya kun rabbi jannata isaa kan tasgabbaawaa namaati maal jee jeen darasaati xiqqoo akhiru zamaan tana jalaa waan dhagaynaa jee dubbee jabaati beek tole mee akkam jee darasichi kun jawaabe rabbi rahmata isaa godhu mee akkam jeet darasaata jalaan dhagaynaa tana mee aayaata akkamitti jee والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تجار سبر جار سلافة سيتد منو فسر درسي جهولي خا دافعت رب رحمة الله منو هي خا أديرو ما آيات خنا نوهي خا أكجر خنا اللي قالوا نوهي خا أجي چل در جارسي نوهي خا أديرو تجي بي چل ما حركان توكي نوهي خا جنن توكن جنان جار سبيرو جرا جارسي نغايا تسغباواتو وداجا خيس جرا يا جران namtichi kun suuraan tun afaanumarratti laaftee qara'e malee waa sanii jenne dhiisaa jaarsa kana kunis qotee buluma kunis beek laakiin namni walirra bilchaata suuratul asr watanaan laafee fi qara'e dhiisaa jaarsa kana akkanaa beek tuuta akkanaa jira beek tuuta waa daliilchuu feetu miskiina wallah kana darasichi kiyya akkatti bilchalaan dubbii kana fixe gartee darasicha kanaan nafeessan nama daawaa godhu akkanaan ogeessi osoo namni ufittiin dhageenye qoree irraa baasu muyyaalee irraa baasu wayyaalee muyyaalee jedhii waan takka nama miila nama seetu odoo nama baasuu beeku jira beek namni garii nama dhukkubsa nama suuta namarraa nuti akkasiin nufeessa amma na ogeessa jechuun maana Muhammad wayii tokko jira Muhammad kuni biyya Misraati barnoota jecha biyya Ingiliz deeme gajala dhageeyoon nama gowwomsituu ni barbaaddatta gajala dhageeffatu Muhammad kun biyya Ingiliz deeme barnoota barachuu abbaan ni dide immoo yaa ilma kiyya biyyi sun biyya kuffaaraati naa akhlaaqni namallee hin jiru na duraa badda hin deemin qaraatiin teenatti haaftu didee deeme hoggaa dhaqe maal argate oduma deemu saahibtitti argate maal jeniin maqaan himaa gaanii beeytanii maa beeku aan himuu feetani argat faranjitti waliin deeman wal fuunaa jedhan guyyaa tokko qalbii keessa wahumaa jiraa beek Muhammad kun haa kashlabbaawu malee dubbiin an dalagutuun sirrii mitii ni beekaa beek booda nikaa wal godhanna jennaan إسلام يتملي نخاسين قدر دوجي شوف لا لما قرتا أسينس بر وهم دلقا جرابه هموني خا اتفوفا سان قدوف إسلام أو قبتاجي ككسي مال إسلام ما جت بيتو بيخيتوت مال إسلام ما إسلام ما سندرو ودوني إسلام يني بارون قباجي ما جلو دقفت بارون قباجي كتابه ولي قوري خني يرون آخر نجتة دبسو سين دبفتة فيت هيا جيم بودن وقالوا يا دبته كتابة دبسه أنا مو سنهرو موجتي مالف إسلام ختام نكون دبته سنهرو ما مالي سنهرو أنا ذي قلا سنهرو مال إسلام ختام نكون دبته خنين كتابة رت أرجع سنهرو مالي أتسنهرو لأنه أت كتابة تندلجدوي وسو كتابة خنبولته إسي وجين أكسن نتا سنيرو مجد أبي إسلام كتاب الرجل سنبر بعد التيسير